Veru. Ovaj kameni blok iza mene ruši paravan sad modernu arheologiju i historiju. Zbog čega nam je bitno Rongo Rongo pismo? Legendarni Machu Picchu. Gade ki j'en a marché, gade ki j'en a cherché demain, nous pas même gain courage. Od svih monumenata velikih i nestalih civilizacija koje smo vidjeli u ovom serijalu, od glava Uskršnjeg otoka preko piramida Meksika pa sve do svojom grandioznošću nevjerovatnih kamenih blokova Sacsayhumana u Peruu ili Baalbeka u Libanu, jedna skulptura čovjeka lava isklesana u pustinskom kamenu egipatske Gize svojom misterioznošću već hiljadama godina izaziva radoznalost istraživača. Riječ je naravno o čudesnoj velikoj sfingi. Sfinga, mitološko biće sa dugačkom historijom. Prema grčkim legendama, na ulasku u drevni egipatski grad Tebu stala je Sfinga i postavljala je isto pitanje svakom prolazniku. Ukoliko ne bi dobila tačan odgovor, onda bi ih pogubila. Na grčkom Sfinga znači zadaviti. Za drevne grčke legende Sfinga je bila biće koje je označavalo teror i smrt. Ta Sfinga na ulasku u Tebu imala je glavu žene, tijelo lava, krila i rep. Kada je mladi grčki junak, princ Edip, došao pred grad Tebu, Sfinga mu je postavila isto pitanje. Koja je to životinja koja ujutro hoda na 2 noge, u podne na 3, a navečer na 4? Edip je odgovorio čovjek. Tokom svoga djetinjstva, kao novorođenče, hoda na rukama i nogama, tokom svog zrelog doba na 2 noge uspravno, a staračkog služi se sa štapom. Sfinga je, čuvši tačan odgovor, se bacila u klanac. Edip je slavodobitno ušao u Tebu i postao njenim kraljem. Nekoliko hiljada godina prije toga Sfinge su ukrašavale ulaze u hramove u drevnoj Asiriji. A još nekoliko hiljada godina prije toga izgrađena je najljepša skulptura drevnog svijeta, Sfinga na platou Gize. Historijski zapisi o Sfingi na platou Gize idu daleko u prošlost. Zekarija Stitchin, čuveni istraživač zapisa između ostalog i sa egipatskih stela, pronašao na jednoj steli iz 18. dinastije zapis o bogu Amunu, koji kada je došao na plato i pred Sfingu je navodno ušao u 2 podzemne prostorije koje se nalaze na oko 30 metara ispod šapi Sfinge. Čuveni grčki historičar Herodot također nakon svoje prve posjete Egiptu pisao o prolazima koji postoje ispod Sfinge. Rimski historičar Marselius je u 5. stoljeću pisao ne samo o prolazima, već o čitavom nizu podzemnih prostorija, galerija u kojima se skrivalo drevno znanje.
Ova se ideja provlači i kroz srednji vijek i na koncu sve do 20. stoljeća. Egiptolozi tvrde da je Sfingu napravio faraon Kefren oko 2500 godina prije nove ere i svoju tvrdnju baziraju na statuama sa likom ovog faraona pronađenim u blizini ove veličanstvene skulpture, ali priznaju da niti jedan arheološki nalaz ili natpis na artefaktima ne povezuje ovog faraona direktno sa izgradnjom Sfinge. 72 metra dugačka, 20 metara široka. Oficijelno, onaj koji je dao nalog za izgradnju Sfinge bio je Kefren, faraon, sin Keopsov. On je to činio u počast svoga oca. Dakle, vremenski period prije 4500 godina. Sfinga predstavlja figuru sa tijelom lava, a sa licem čovjeka. I ovdje otprilike završavaju te oficijalne tvrdnje. Ukoliko analiziramo ovaj divan umjetnički rad, zaključit ćemo da na njemu nema nikakvog pokazatelja koga je gradio, nikakvog znaka, simbola ili hijeroglifskog zapisa. Zapravo, najstariji pisani dokument koji govori o Sfingi dolazi od faraona Keopsa lično. On na jednoj steli koja je pronađena u 19. stoljeću, koja se zove Imitation stela, daje nalog da se gradi hram do Sfinge. Drugim riječima, i prije samog rođenja Kefrena, koji je navodni autor ove Sfinge, Keops govori o potrebi gradnje hrama pored već postojeće Sfinge. Impresivni megalitni blokovi koji sačinjavaju hram neposredno uz Sfingu. Egiptolozi tvrde da je ovo bio mumifikacijski hram gdje se tijelo pripremalo za sahranu u obližnjim piramidama. Sa građevinskog aspekta ovdje je riječ o jednom izvanrednom poduhvatu. Ovo je granit koji je dovožen iz Asuana, koji nije bio tako obližan. Riječ je o udaljenosti od preko 900 km. Kao što vidimo na ovom kamenom bloku i na ovim susjednim, njihova težina svakako prelazi nekoliko desetina tona. Pogledamo način na koji ovi blokovi pristaju jedan uz drugi i kako grade ovaj ugao, prosto je nevjerovatno da se iz jednog dijela granita ovako nešto iskleše, prenese na 900 km udaljenosti, a zatim stavi jedan u drugi u takvom perfektnom minusu. Očigledno je da su originalni graditelji morali da prvo isprobaju i da podignu taj hram na licu mjesta, dakle u kamenolomu, a zatim da ga prevezu ovamo, vjerojatno uz neko određeno uputstvo i identifikaciju, odnosno markiranje svih blokova. Na jednom spoljašnjem granitnom bloku nalazimo nekoliko simbola koji vjerojatno pripadaju 4. dinastiji i faraonu Kafra. Ponavljam, riječ je o jednom bloku koji je na vanjskoj strani ove ogromne monolitne građevine. U ovom prolazu pretpostavlja se da je gore bio kip, odnosno statua faraona Kafre. I na osnovu te jedne pretpostavke i ovih par znakova koji su uklesani ko zna kada, možda u doba izgradnje ovog hrama, a možda 2000 ili 10.000 godina nakon što je on izgrađen, donešen je zaključak da je ovo gradio faraon Kafra, odnosno Kefra. Sa druge strane, imamo istraživače koji su naučnim putem došli do zaključka da je Sfinga možda mnogo starija nego što se trenutno misli i njenu izgradnju putem geoloških, astronomskih i arheoloških nalaza pripisuju nama nepoznatoj civilizaciji koja je nestala krajem zadnjeg ledenog doba. Pogledamo li glavu Sfinge, utvrdit ćemo da je ona neproporcionalna u odnosu na tijelo. Postoji mogućnost da zapravo
umjesto sfinge da je ovo jednostavno bila skulptura lava. Ukoliko je to tačno, onda otvaramo sasvim nova vrata astronomskim obilježjima sfinge. Naime, poznato je da su Egipćani, kao i neki od naroda prije, a pogotovo poslije njih, pratili kretanje našeg sunčevog sistema unutar galaksije Mliječni put i približavanje našeg solarnog sistema pojedinim zvjezdanim konstelacijama. Mi znamo da su Egipćani, barem preko Hama Dendari, poznavali da se svakih 2160 godina naš sunčev sistem približava jednoj od takvih konstelacija. To je razlog što su oni vrlo često predstavljali bika i ovna kroz period od 4000 godina tokom trajanja faraonskih dinastija. Konstelacija lava se javila u kosmičkoj prošlosti Zemlje znatno ranije, prije 13.000 godina, trajući do prije 11.000 godina. Da li je moguće da je ova najljepša skulptura prehistorije podignuta u doba kada se naš sunčev sistem približio konstelaciji lava? To je bilo 10.970. godine prije nove ere. Geološki nalazi koji se moraju pripisati u naučne o starosti sfinge kažu da erozija materijala vidljiva na samoj skulpturi, kao i na okolnim udubljenjima stijene u koju je sfinga uklesana, datiraju najmanje od 5 do 7.000 godina prije nove ere. Dakle, mnogo prije zvaničnog datiranja izgradnje ove veličanstvene skulpture, i ti nalazi pokazuju da erozivni uticaj na kamen od kojeg je građena sfinga nije predstavljao pijesak ili vjetar, nego dugotrajne kiše i padavine koje su se opet, s obzirom da Egipat već hiljadama godina ima suhu klimu, morale desiti nekih 7 do 12.000 godina prije nove ere, kada je prostor Egipta imao takve padavine. Uz pomoć geologije dolazimo do vrlo važnih zaključaka. Naime, erozija koja se pojavljuje na sfingi i koja je uspravna, ovdje vidimo jedan jako lijep kanal, i kasnije se takva uspravna erozija pojavljuje diljem ovog gracioznog tijela, nam govori da ta erozija nije nastajala djelovanjem vjetra i pijeska, već da je riječ o vodenoj eroziji. Ako je riječ o vodenoj eroziji, to nas vraća u period od prije barem 7.000 godina. Naime, geološki je poznato da je ovaj dio Sjeverne Afrike, uključujući Gizu, zapravo pustinja već najmanje 7.000 godina. Drugim riječima, ova vodena erozija koja je vidljiva na dijelovima koji nisu rekonstruisani, morala je nastati prije 7, 8, 10, 12.000 godina. Zapravo, intenzivni period kiša se upravo odvijao tada, između 8 i 12.000 godina. To je period kada je ovaj sjeverni dio Afrike zapravo bio sav pod šumom. Čisto logički kad postavimo stvar. Ovdje su veliki nanosi pijeska. Zahvaljujući vjetru, taj pijesak je stalno prekrivao sfingu. Kada su zadnji put poduzimani veliki napor da se otkrije sfinga, koncem 19. stoljeća, bilo je potrebno nekoliko stotina radnika da rade danonoćno da bi je otkrili većim dijelom. Već nakon nekoliko godina ponovo je sfinga bila gotovo prekrivena. Drugim riječima, taj se proces prekrivanja sfinge pijeskom stalno ponavljao. Gotovo je nemoguće da originalni graditelji naprave ovakav veličanstven spomenik, a da znaju da će se ona stalno prekrivati. Očigledno, sfinga je građena u doba dok su klimatski faktori bili drugačiji. Sfingu je navodno gradio Kefren negdje oko 2.500 godina prije nove ere. Od tog vremena na ovamo nije bilo dovoljno kiše koja bi izazvala tako ekstenzivnu eroziju. Iz tog proizlazi da je sfinga sigurno nastala prije toga, a pošto je posrijedi masivno i sofisticirano umjetničko djelo, onda se moramo zapitati da li ga je pravila neka civilizacija iz daleke prošlosti o kojoj mi još uvijek ništa ne znamo. Konac 18. stoljeća Napoleon se uputio u prekomorska osvajanja. Došao je u Egipat. Međutim, puno važnije od njegovih trupa bio je dolazak čitavih legija francuskih naučnika
koji su početkom 19. stoljeća došli sa enciklopedijima podataka o izvanrednim arheološkim dostignućima. I zapravo, upravo taj osvajački pohod Napoleona donio je magiju arheologije na europsko tlo. Europa je postala jako zainteresovana prije svega za ovo arheološko nalazište u Gizi. Trebalo je proći još 100 godina i dolazak britanskih kolonijalnih osvajača ponovo u egipatske krajeve donio je otvaranje prvih grobnica. I ponovo Egipat je značio jako mnogo ovaj put ne samo za Europu već i za američki kontinent. Značaj ovog Gizinog platoa za svjetsku arheologiju je nemjerljiv. Međutim, i nakon 200 godina upornog istraživanja, mi zapravo ne samo da nemamo sve odgovore, nego nemamo većinu. Ko je izgradio ovaj izvanredan kompleks? Kada je on napravljen? Sa kojom tehnologijom? Kako su prevoženi? 100 tona teški, kameni, granitni blokovi iz 900 km udaljenog Asuana. Čak i na manja pitanja, kao što je recimo pitanje ovih građevina koje se nazivaju hramovima sunca i hramovima gdje su vršene mumifikacije. Zapravo nisam siguran da imamo uvjerljive odgovore. Zvanična egiptologija govori o 2 hrama. Međutim, sami pogled na ovaj malo viši hram i ovaj malo niži zapravo govori da se vjerojatno radi o jednoj građevini koja je bila otvorena nebu. Nemamo krova. Dakle, imamo isti koncept kao na nekoliko drugih mjesta na planeti, prije svega u Peru. Da li je riječ o istim graditeljima ili barem o civilizacijama koje su bile dovoljno bliske da imaju isti koncept, isti način razmišljanja. Giza će najvjerojatnije ostati trajno vrelo za istraživanja i to multidisciplinarnog karaktera u godinama, decenijama, a možda i u stoljećima koji su ispred nas. Gdje počinje potraga za izgubljenim civilizacijama? Da li jedan kamen može da promijeni historiju čovječanstva? Ovaj kameni blok iza mene ruši u parapančad modernu arheologiju i historiju. Nekoliko stotina tona koje prikazuju sekcije koje su čas konveksne, čas konkavne, koje imaju 10-ak uglova, kojima se perfektno stapa sa nizom manjih kamenih blokova. Ovaj otok ima sve što je neophodno za uzbudljivu prahistorijsku priču. Tajanstvene graditelje i vrijeme gradnje, nepoznate metode klesanja, transporta i uspravljanja ovih gigantskih kamenih statua, teških 10, pa čak i 100 tona. Ispod nas su čuvene Nazca linije koje se nalaze ucrtane u kamene pustinje južnog Perua. Ono što odmah upada u oči, to je razlika između ove dvije lubanje. Jedna očigledno pripada Homo sapiensu, današnjem čovjeku, a druga prikazuje lubanju koja je jako izdužena. Petroglif koji je ucrtan na ovoj kamenoj kugli je prema istraživanjima astronoma Edvina Quesade zapravo obuhvatio 21 zvijezdanu konstelaciju. Prije svega riječ je o konstelacijama Pegasusa, krilatog konja i Andromede, nebeske princeze. Koji su pravi nazivi za ovaj grad, za njene avenije i za njene piramide, mi ne znamo. Ko su tvorci ovog veličanstvenog grada, koji je u doba kada je pravljen mogao da primi preko 500.000 ljudi, mi ne znamo. Prema arheolozima, ove glave predstavljaju prve kraljeve na teritoriji Olmeka. Pitanje, otkud crnački kraljevi
u meksičkoj državi Veracruz. Mi ni danas ne znamo ko je, kada i zašto sagradio ovaj veličanstveni grad. Autori su bosonogi, primitivni urođenici sa primitivnim alatima i oni su isklesali ove kamene monumente teške desetine i desetine tona. Istina je negdje drugdje. Stonehenge je najpoznatiji astronomski kalendar na planeti. Obrijev krug u sebi sadrži 56 rupa. One su mjerile solarne, lunarne i zvijezdane promjene. Među misterijama ovoga hrama svakako je najveća ova sa kamenom pločom Zodijaka. Nažalost, mi danas ovdje vidimo repliku. Original se nalazi u pariškom Louvru. Iza mene je velika egipatska piramida, poznata kao Keopsova ili Kufuova. Za gradnju preko 2 miliona blokova u današnje doba, recimo u američkoj saveznoj državi Indijani, bilo bi potrebno da se angažuju svi njihovi kamenolomi i rade preko 80 godina, samo da isklešu preko 2 miliona komada kamenih blokova. Upravo na ovom kamenom bloku u Baalbeku 1200 tona predstavlja nešto što bi arheolozi koji znaju za njegovo postojanje mogli da je nazovu anomalijom. Izbilja u svakoj naučnoj disciplini anomalije postoje. Međutim, u našem slučaju, konac 20. i početak 21. stoljeća donio je toliki broj takozvanih anomalija u arheologiji da se traži kompletno preispitivanje ljudske historije. Uobičajene predodžbe o linearnom razvoju čovječanstva te njenim počecima prije 7000 godina ne samo da su dovedeni u pitanje, već su pokazani kao pogrešni pogledi na razvoj ljudskih društava. Gdje god da smo kroz ovaj serijal krenuli, naišli smo na mnoštvo pitanja i zapravo odgovora koji nisu dovoljni, a koji se nalaze u okviru moderne arheologije i historije. Pođemo li od Uskršnjeg otoka, preko Perua, Meksika, Kostarike, Bolivije, preko zapadne Europe, sjeverne Afrike i evo sada Libana, mi jednostavno osjećamo da okvir koji nudi moderna arheologija je preuzak. On se mora proširiti, on mora pasti i ustupiti mjesto modernijim teorijama koji će naći na prave odgovore, ovaj put istinite. Šta se zbivalo u dalekoj prošlosti čovječanstva? Osnovni zaključak je da se ljudska civilizacija nije kretala linearno, niti je započela prije 7000 godina u Sumeru i Babilonu. Starost razvijenih ljudskih društava je mnogo veća.